Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alicia. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan mo't siguro a kinaawan respeto, no dilawan tayo ti saan anasaya at nga aramid dagiti naganak tayo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alicia, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya nga ingarod, ading ko, awan mabalintano kasta ti panagsasaon ni nanang. No ngamin bagbagaak abaliwan na titrato na ka. Ibaga ng awan respeto. Sapay istoryaan na mo't kadagiti am-am muna. Istoryaan na nga agrigriga takkan o. Diyak pa'y kanumot maikkan ida. Uray basit laang agatan. Ay, diyak man amo no apay akas ti ugali ni nanang. Imbagkan ka tamaik kam ida. Nadala ko makwartak mat di maikak kumamat ida. Sapay lang kumaa, tagtultuloy amayat ti trabaho ti asawak ijay abroad. Iti kasta, adalat tamat maitulong ko kada nanang. Anong sampay laang asika timang tulong kadakwada amanang. Naimbag to lang nagswerte kami mat iti asawa. Wen, ading ko. Awan problema. Umutang akman pa iti 3 kilo abagas mo mani. Itad ko ti bayad ko inton sumang pati asawa. Ay katwan Alicia, apay, awan manen ka ninyo? Awan nga rod may saang kon. Ha? Day tagutang ti paglaingam. Kasano nga men? Nagbasit lang nga rudan ti sweldo ti asawam. Anak kayo pa'y laang nga anak. Ay, una yun ti kasta. Ay na, kasla saan met nga anak ti pangibilbilangan ken katiin na, Alicia? Ay, jak man amo, no apay ang kasta ni nana. Gapo siguro tawan may tultulong ko kadakwada. Wen ngam apay, saan na maasyan ken ka? Nakiasawa ak ngamin anasapa. Iso kasta siguro. Saan na ngamin akayat idi ni Bonnie? Di kayat na. Agbiro kak itibak ng apakyasawa ak. Ay, kasjay, at dagayam kastaan na gana? Nasaya at matadakan lakay. Apay aya bakit? Mapan mo bayadan di utang ko abagas ija store. Imbabain nak ni nanang itay ijay. Unay lakid din ni nanang. Awan pa'y matpilpilyin apang pabainan kan ka. Imbag tawan unay tao itay ijay. Bayam, taintun bumaknangak. Tapalan ta at tapalan iti kwarta. Iti kasta, saan na ka nga ibabain? Agruam laang no kasta ti aramidon tayo. Saan ko laang abas na masungbatan. Pakustumat ngamin dagiti bagbagana. Ala, huston. Saan kan nga agliday bakit? Mga ramidak iti pamuspusan, tapno saan na kanton at agtagibasitan tinam. Kasano kuma? Basta, sorpresa. Masorpresa kan tulangen. Ay, saan kang agar-aramid iti kalukwan, Anya ti pagkit kita am kanyak, naloko a tao. Anya ti amok ngay. Ang mga nuwag takaw kakit di. Amok mat asaan anasaya dayta. Kan mabalin na mabaludak. O, dinakarkarong agrigat tayo. Imbag ta ammom dayta. Adda ka man dito'y waigan nga agug-ugot iti kangkong. Anya ngay nga rod nanang. May mayatan ang agugutak dito. Yung ti mabisinan kami. No kumangamin saan anibon iti nakiasawaam. Saan kumaakasta ti kariga ti biyagyaw. Sana kang agbabawi anak asawa ka ni Bonnie nanang. Tauray no agrigrigat kami. Sana kami matabaybayan. Kan sana kakabkabilan. Kat, kontento kalatan iti kasta ka sa saadyo iti biyag. Adan tumat la siguro guminawahan ti biyag mi anana. Saan ba't siguro ng agnanayo na kastoy kami? Ay, awan latam mo kaun. Anak mo't ngamin ti amoyo a paadwan. Kwarta kumaa ti paadwan nyo. Apay nga takas di ti panagsasao ni nanang kanyak tatang. Kasla sa anak nga anak. Pasensya amon jay inam anak ko. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam naturturay met nga mitisyak.
Tsakla kayat nga aga pa kami, iswabaybay akaon. Nula ko maado ti kwartak. Sanak mat siguro nga ikaskas dyan ni nanang. Siguro, idaydayaw na, kas ni Manang Pauline. Day tamot ti babalawak iti inayo. Kaputad na may itid ni Manang mo. Iso ti ibidbida na akanayawn. Kat si kangawan may itid na, kumkumpor may ti bagbagana. Kababain mo't no maminsan day dyan nga aramidan ni nanang, tata. Ala, ikararagam latta, anak ko. Asapay la kuma, tagbalbaliw ti inayaw. At dagun news ko kan ka bakit? Anya day talakay. At dan visak. Kaya ta sa hunday ta, ag-flight akon. Day tati ko na masurpresam. Un bakit? Saan kan samot ang naragsak? Apay nga ita pumanaw kan sa mo ibaga ha. Ay, sorry bakit? Tiamok ngamin kat maragsakan ka. Apay ngay, kaslamat makaungot ka. Imbagam kumana sapsapa, tapno napakadaak mat. Biniglanak mat iti dayta nga ipapanaw mo lakay. Sorry, bakit? Saan abalay? Tapara ka datayo matlaang ti aramidak. Agan anat ka kanayo ni Jay Ikarimasan mo abaybay anti bagim. Kan ikarim asang putan na kami kadagiti anak ta. Wen, bakit? Ala, saan kan nga agsangit? Tani, maisuro tak iti panagsangit mo. Awan pa'y pangibagbag ka nag-flighten ti asawak. Baybay ang amamuan dan tulatan. Sapay la ko Diyos ko, tatarabayan niyo ti asawak. Sapay la ko ma, tanasaya at ti masangbayan na at trabaho na ijay. Kan sapay la ko matamakalungaw kami matan iti rigat. Ay, masya na kung kadagiti anak mi. Saan ko amay pa ay amin akasapulan da? Ni Manang mati umawawag. Apay nga ta. Hello, Manang. Alicia, mabalin ka di nga umay ka dito'y balay. Oh, apay ka di Manang? Kaya't ko lang nga da makasarsarita. Mabit man lang. Agsangsangit ka di? No kayat mo amamuan. Umay ka dito'y balay ta istorya ti amin kan ka. Sige nga, Rod. Urayan nak di tataumaya kun Manang. Bye. Oh, anya tinapasamak Manang. Ti asawag, manunabulan asaan anak pawpawit. Saan pa yan nga umawawag? Anya? Kat, anya nga tan tinapasamak kan kwa na Manang. Kas naunay matadanag ko. Takunak na dadakas na napasamakan ko na ijay. Ngamad na nakadamagak. Nga dagaya man sa bali akadandan na ijay abroad. Anya? Kasano ka itan Manang? Kapilitan nga agsampol ako ni ti trabaho. Ti problema ita. Ni nanang, saan kun idamay ka ni ti kwartada? Barang adagasat ni Bonnie Manang. Nag-flight matan ti asawak. Kasta ka di. Nasaya at mat nga rod no kasta ading ko. Apay asaan mo ngayong bagbaga? Saan namat ngayong bagbaga kanyak Manang? Imbaga na lang idiag-flighten. Kasta ka di. Imbagam ka din kanina nang dahito yung anapasamak kan ka Manang. Saan pa eh? Ibagamon kan kwa na Manang. Denggam no anya ti baga na. No anya mati may balakad na kan ka. Anya ti kunam Manang? Kasta nga agpaiso ading ko. Imbes nga anding ayan na. Saan mo tapabasulan nakpay? Binaybay ang kano ti asawa. Iso nga insukat na. Una yan, tigas ka nga ugali ti inata. Amo na nga min, nga awan manan maitid mo kan kwa na kwarta. Si kaman ang tinabanglo itakan ko na. Imbagak nga addan ijay abroad ti asawam. Ay, saan ang mabalin kanyak tikas ta nga aramidon ni nanang? Ikak iti pagnakman na. Gaputawan ka sa pulan na kan kasta timbaga na. Anya ti aramida mading ko.
Kaso kinasayaan. Kita ata saan mo asobraan. Ag sakit nga min tinakam na nukon kontraam. Uray ag sakit tinakam na manang. Saan nga agnakam, no saan amaikan iti pagnakman na. Gumatangak man iti bagas mo, mane. Mano akilo, Sa nga pulo laeng, tayo ti mawit ko. Ay, nagsikreto ka mo ta talaga niya. Ag dinamag nga addan iti abroad nila kay mo. Alicia, Nanang, ay na, anak ko. Itapay laeng. Ipagbagakon. Kanayon mo nga awagan kan kumustaan ti asawam. Tapno saan ka maipaday di kabsat mo nga insukat ti asawa na. Baybayan na mat ngamin. Di na pa'y kumustaan mat. nanang, agawid tayo ije balay. Tayo ti pagtungtungan tayo. O, mane, naikilom ka din, tigat-gatangag abagas. Ah, mabitlaeng. Ay na, anak ko. Imbag ta naka-abroadan ti asawam. Makaginawa kayo matan no kasta. Katay na ko nakitayan. Kanayon mo nga awagan ti asawam. Saan akas iji kabsat mo abinaybayan na ti asawa na. Anya nga ita. Nagsapulan iti sa balay. Apay, kasta kayong nanang. Imbis nga andi ngayon yun ni manang. Kastakit din ti bagbagayo kan kwa na. Saan yung ama panunot ti kwarta na ginasgastos yo? Naglastog kamatan nga agsasao. Naka-abroad la ti asawam. Pangas kamatan. Saan ko ngay laslastog ti asawak, nanang? Diyak la kaya ti aramidin nyo kan ni manang. Kasta tinararamid yo kanyak, idi saan pa yan nakabrod ti asawak. Tapay, gaputawan maititid ko kada kayo. Itatawan maititid ni manang kada kayon, kasta matan ti bagbagayo kan kwa na. Kat ita ta naka-abroad ti asawam. Apaan na kon? Tadi na kayat nga ikan iti matgadan na. Ikan kayo, ngam baliwan nyo pa'y ati kasta nga ugali yo. Mapan kayo agpakawan ka ni manang. Andi nga yun yo, tamalidliday itaday jay. Kan, jak kayat amangag nga ichismis yun ni manang. No maaramid yun dagit apaparamid ko, ikan kayo, iti kwartayo. Hello, manang. Apay nga mawag ka? Anya tinaramid mo kin ni nanang. Imay mat nagpakpakawan kanya. Agsangsangit mat. No kasta. Agpay sungat at idadawat na kan kay ti pamakawan? Saan nga tangag pampamarang laang? Marik na, kat agpaypay sumat ading ko. Mababain kanukan ka. Tagpay so dagiti imbagbagam kan kwa na. Ay, nuawan nga min mang dilaw iti aramid na manang. Saan ang makaamiris? Nasayat mat nga ron ano nakaamirisan? Anak ko, siyak ti imbaw ni nanang mo. Mabain kanuken ka. Iso asyak ti binaon na at dumawat iti kwarta. Awan ngamin maisa ang main anak ko. Alam, mang tedak. Tangay awan na damdamag ko amadi nga inaramid ni nanang iti kabsat ko. Nagbaliwon ti inayaw. Kanayon na nga ibaga ang mababain kanuken ka. Kadagiti inararamid na itay. Awanan kanyak dayjay tatang. Ti importante, nagbalbaliwan ni nanang. Bayam, tay bagak tuken kwa na dagitang imbagam. Mabit lang harod tatang Mangalaak iti kwarta. Kumusta kan di talakay? Nasayatak mo ito, ibakat. Da kayo ngay kadagiti ubing. Ay, maragsa ka naklakay. Magatang ko amin na nakasapulan dagiti ubing. Kan mangandan iti husto. No makitam la ko mati kinaragsak da. Makaluha akpay ang makakita iti reaksyon da. Nasayat mo't nga ron no kasta, bagat. Aywon gayam, ninanang ngay, nagbalbaliw ka din? Wan lakay, nasingpetan ni nanang. Inikak iti pagnakman na. Nasayat nga ron no kasta, bagat. Alang roden, agan anad kayo dita akanayon. Kastamot kan kalakay. Agan anad kamot akanayon dita. Nakaumayak anak ko. Tapno formal nga kidawak iti pamakawan kan ka. Kadag iti naisawsawang ko iti kalabas. Awan kanyak dayjayan nanang. Saan kayo mo't kataginura?
Ti kayat ko laeng makaamiris kayo. Agyaman na anak ko. Kan pagyamanak mo tinaitid mo akwarta kan ni tatang mo. Sobra-sobra dayjay, apara kada kami. Para kada kayo at talaga dayjay nanang. Ket no agsobra man para kada kayo. Makaammo kayo latan amang urnong iti sobra na. Agyamanak, anak ko. Nagbaliw ang aming pinsan ni Nanang, Mr. Lonely, ket tikabsat kumet, saan met amakuna nga grigrigat. Tamay may samet ti anak na pagad-adalin na. To'y pagayam mo, Alicia. Agyaman ak pagayam Alicia, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, saan tayo ang maibaga ti gasat ti may sa tao. No adda tayo man iti babaita, dumteng to ti kanito, nga adda tayo met iti ngato. Awan ti permanente dito'y lubong, kat husto laeng ti inaramid mo iti inam, tapno saan nga agtultuloy ti madi nga aramid na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad iti tinagan nga Alicia, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona at taga Mountain Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Narigat ti agragsak no ammom nga daaglidliday. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman na kalona ha? Tas sinungbatan nakmutlangin. Nabayag akong nga agar-aram kan ka. Italang a 4th year high school tayon, sanak sinungbatan. Wan, kat maragsakan na, tagpada nga universidad ti kayat tapagadalan inton college tan. Kaya ta sa unday ta, saan tantong agsinay ti pagadalan? Talaga ka di adesidido kan iti kinamaistrang alaem? Wan, day ta ti kurso akayat ko. Kat sika, talaga ka di ang nursing ti alaam a kurso? Wen, iso ngamin ti kayat ni mama. Kan kayat ko maten. Ada ko may bagak kada kayo, mama, papa. Anya day ta. Amo yung anabayagan ang nagar-aram kanyak ni Jason. Kat, sinong bata kon? Amumat asaan kami akontrakan ko ana iha. Tamam ti pamilya nagkapon na. Ngam oray no saan mi nga iparit anadan kayo iti relasyon. Amuyo kumati limitasyon nyo. Kan aramidan nyo nga inspirasyon ti tunggal may sa kada kayo. Wan, mama, ikarik day ta kada kayo. Saan kayo ang madanagan? Tadyak tupulos baybay anti panagadal ko. Rumbang laeng. Kaya ibagamatan ka ni Jason. Tanwad na oras na umay pumasyar dito'y balay. Takayat mi akasarita. Sige, papa. Ibagaktukan ko, ana. Kung nagtumet, kayat mo ni Jason. Uy, sinong batang gaya man? No kaano pa yung umadanin ti graduation tayo? Isumat ti panangsungbat mo kan kuana? Di ka sanon, agin na dayaw kayo umatlaang numalpas ti graduation? Saan? Gaputa itimot la universidad apagadalan na, ti pagadala. Uy, kinamaistra ka di mat akas kadata ti alaan na? Saan? Nursing ti kayat na a course. Uy, mayat angar no kas tagayam. At danto pagpaagasak, num heartbroken nak. Hoy, sika talaga, puro kakalukwan. Kasano nga rod, no siyak tumot ti ma-heartbroken? Uy, day tayo bagbagam ti kalukwan.
Namnamaam ka di, asaktan na ka ni Jason? Saan? Saan tama ibaga ti mapasamak iti masakbayan? Saan matsigurong agloko ni Jason? Ta close friends dagiti parents yo. Sa bagay, kasta nga agpaiso. Papa, Mama, ingkuyog ko ni Jason, kas kinunayo. Agmano ak tito? Kasyan na ka ti Diyos, barok. Agmano ak tita? Kasya na ka ti Diyos, iho. Ala, agtugaw ka. Tadda kayat ko apagsasaritaan tayo. Sige, Papa. Ibagayo laeng, noan niya ti kayat yung nga ibaga. Iho. Amo ka din dagiti dadakkel mo, ti relasyon yo kani Alona. Wen tito? Saan damat a kontra iti relasyon mi kina Alona? Kaya't damat ni Alona para kanyak? Oray ni Alona, naibaga namatan kada kami, ti maipapan kada kayo. Katima ko nami, babae ti anak mi, iso a protektaran mi. Saan da kayo aparitan iti relasyon yo? Nganti pakpakaasi mi, amuyo kumati limitasyon yo. Agadal kayo kumapay nga umuna. Di kay madanagan, tito. Irespetok ni Alona. Kan napagsaritaan min day taabanag. Agadal kami pa'y nga umuna. Nasayaat nga rugno kasta. Day talaeng, ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Ay no, excited ako niti graduation tayo intun bigat. Kamaudyanan na, nalpasan ti upat atawan a panag-eskwela tayo iti high school. At datay untun iti college. Ay na, katintun malpas ta iti college. Agtrabaho tanton. Husto ka. Katsapay ko ma, tada na pintas agasat para kadata iti masakbayan. Ay sus, sikapay mat abalediktoryan mi? Iti day ta kinasirib mo. Natural. At agururay ang napintas agasat mo. Uray mat na kayo ka ni Jason. With honors kayo. Iso nga uray da kayo. At damat na pintas agasat yo. Uy, sapay la kumagayam. Basta think positive. Kablaawan da ka iti panagturpos mo, iha. Kablaawan da ka, iha. Thank you, Papa, Mama. Congratulations! Congratulations matkan ka, Jason. Congratulations, Jason. Thank you, tita. Iho, ayan da papakan mamam. Imunadan, tito. Agdardaras lang amin, tado kano ti sumangpat a bisita mi. Kasta, ala nga rod, alaan da kayo iti litrato, sakbay nga agsisina tayo. Mabit lang, Papa. Ay baklangan ni Tino. Taalaan na tayo ti retrato. Kaya't ko nga upat tayo. Hoy, makapay stress matgayam ti kasto a kurso. Nagado ti araramiden. Agramid iti lesson plan. Sakit, ay na, nagano a project. Kat anya ti ekspektaram, amin a kurso, narigat, awan tinalaka. Sa bagay. Aywan. Nabayag akayat ko nga ibaga na ito'y. Hanggang maliplipatak ngamin. Awan ka di madlaw mo iti boyfriend mo? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di pa yan nagbaliw kan ka? Kas ka di pa ila iti sigod? One month. Sukunan kan itulod nakpay, babaan iti motor na. Okay. Amang ano siya klang tinagkamali. Apay? Apay akasamot tan ti damdamagam kanyak. Ngamin, adda babae akanayon ko ang makita akakuyog na. Ang, adudang agkukuyog. Amang ano barkada na lang dayjay. Isumati kanayon na nga ibaga kanyak. Ado kano ti ka-close na iti klase da. Uray siyak, makitkitak mo ti bagbagam akakuykuyog na. Ngam aduda mo't ngagkukuyog. Pasaray ngamin makitak, aday jay a babae ti kaabay na. Kasla super close damet. Sika talaga. Amang ano sa balila ti panangipapan mo. Ngam di ka madanagan. Saan pa'y ang nagbaliw kanyak ni Jason?
Maragsakanak, tadatan iti maudi at ukat ti koleyo. Dandanitan magaw at dagiti arapaapta. Inton addaan tanton iti trabaho ng agpadpada, agkalay satan tumeten. Oray siyak mat Jason, maragsa ka na. Taging gay ta, natibkarlata ti relasyon ta. Uray manon atawan nga agayan ayat ta. Gaputas si kati babae akayat ko amakaden na ititong palbiag. Awanin sa bali. Ay, nagmayat mo't adan ganda kita balikas. Uray siyak, si kamo ti lalaki akayat ko amakaden na ititong palbiag ko. Kat, agyaman nak tain respeto nak iti kabayag ti tawan a panagayan ayat ta. Kayat ko anadalusak, inton agkalay sata. Kasta ti panagayat ko ken ka. Si sasagana ak nga aguray. Kat agyaman nak iti dayta panagayat mo, Jason. Agpakadak ken ka, ha? Anda ting mi kadagiti kabarkadak. Selebrasyon, ken siyempre, maudin a panagkikita mi. Ta sigurado, bisin ton titunggal may sakada kami. Overnight da ito yung outing mi. Ag-swimming kami. O sige, palubusan ka, ngam agan-anat ka, ha? Amumat, kaaduan ka dagiti madisgrasya kat dagiti ka-graduate. Saan ka amapmapan iti adalam, nang runa no nakainom kayo? Agan-anadak para ken ka. Di ka madanagan. Da kayo, awan ka di mati outing nyo kadagiti kabats mo? Amumat anitino laang ti ka-close ko. Husto kanya kung ti may salaang agayam. Saanak namin anaruam ang makibarbarkada. Adatungtungan mi kanitino, amangan kami iti restaurant, no saan abisi ti tunggal may sakada kami. O sige, basta pakaamuan nak, no kaano kayo arumuar. Oh, kumusta ti outing niyo, Jason? Naragsak ka di matlaang? When? Oh, apay nga roda kasta ti langam. Kaslasaan ka mo't anaragsak. Nabanugak la siguro. Aginana ka nga rod. Amo mo't ti sumaro na amaaramid. Kasapulan ti ag-review para iti board exam. Masapul ang makapasata nga agpadpada. Sige nga Roden, agawid akon. Talaga nabambanugak. Apay nga takas dyan ni Jason. Ada nagbaliwan na, manipod si Murot iti outing da. Kasla ka na yun ang maikulkulang. Kan saan mo tan ang matagtagari? Ay kat damagam Kanayon ko mo't adamagan. Ngam, awan mo ti maibaga na problema na. Ngam, amok ni Jason. Saan mo tasigo da kasjay? Ay, no kaano amadama ti review tayo para iti board exam. Ay, kasta pa ay. Ay, amang ano saan ang makapasa, no kasta? Isungaro ti pagdandanagak. Di namat ngamin ibaga ti problema na, tapno matulungak ko ma. Ay, amangan mat no ada ilimlimad na kan ka. Ha? Anya kumangay? Ay, dahi ta titakwatam. Nakaragragsakak mama, papa. Agpada kami ang nakapasak ni Jason iti board exam. Congratulations, iha. Congratulations, iha. Agyamanak mama, papa. Adawis dagiti dadakkel ni Jason. Mangan tayo iti restaurant. Celebraran tayo ti baligyo adwa ka ni Jason. O sige, di mapantayo. Nasayaat mo't daytoy apanangawis da kada tayo. Tapag tutungtungan tayo mat kuman ti may papankada kayo. Saan mi pa'y pagtungtungan dayta ka ni Jason, mama? Diyak amuno, anya ti plano na. Ala, urahin tayo latan, nga isuda ti umuna nga agsao. May papahan kada kayo ka ni Jason. Wan, papa. Sabali ngamin ti madmadlaw ko ita ka ni Jason. Diyak amuno, anya ti problema na. Kasla ka na yun nga awan iti bukod na panunot. Umuna kami nga rudin nga agawid, iha. No saan mo pa akayat ti agawid? Wan, papa. Apay ngamin, adi mo pa'y kayat ti agawid, iha. Imunan ang agawid da Jason kandagiti dadakkel na. Adala ang orayak akayat na ti makisarita kanyak, mama. Iso nga umuna kayon. Sige nga rud, iha. Mapan kami na.
Sino nga taday ito'y nag-text? Kaya't nakano makita. Adda ka no napatag na ibagana. Saan ko mat nga amo ka number da ito? Tinasayat. Urayak latan. Naibagak mo ito adito iti pagkitaan mo. Alona? Familiar ti ropa na kanya. Agtugaw ka. Agyamanak. Anya ti bagam? Amamuna ka di. Familiar ti ropam kanya. Amukon. May isa ka kadagiti barkada ni Jason idi college. Husto ka. Siyak ni Alice. Kayat ka makita. Tadala kayat ko amaamuam. Anya dayta? Masikugat. Kat ni Jason ti ama. Ada napasama kada kami, idinagawting kami. Agbata kami, idi anak kainom. Naibagakon ka ni Jason, ti kasasaad ko. Ngam awan plano na, atakdaran ti sikog ko. Nasakit deti para kanyag. Ngam adamot ka malik. Amukmat nga ada kaayan-ayat na. Ngam tinutupak pailangan. Sorry, Alona. Ngam saan kayon ariribukan? Sumuruta kadagiti dadakkel ko iti abroad. Kat ijayan a padakkelak ti anak minto ka ni Jason. Pakawanan na kalona. Saan ko ngayon gagara ti amin? Nakainumak. Nasulisugak. Saan ko nga ayatan ni Alice? Si kalaang ti kayat ko amakadwa iti tong palbihag. Nagsakit na ito'y para kanyak, Jason. Ngam kasanong agragsakak. No amukmat nga darumbang at akdaram. At least, awan pa'y tinapasamak itinagbaetan ta. Ngam kasanumat na dya babae. Babae akmat, Jason. Amok noan niya ti marikrik nana. Isa pang nga asim takasaum tinasikugam. Kunana asumurot kanon kadagiti dadakkel na iti abroad. Kasaom iti nasayaat. Tapno saan na nga ipanaw ti agbalinto nga anak yo. Da Jason kan Alice tinagkalaysa, Mr. Lonely. Nasakit man tinakam ko, ngam inaklon ko asipupuso ti amin. Kinunak iti bagik, nga amangan no saan kamin tumetlaeng anaragsak. Amangan, no saan tumetlaeng anatal na, ti panunot ni Jason. Taam muna, nga inabandona na, ti putot na. Adak itan dito'y abroad. Kat nakabiro kak, iti foreigner, anang ikallay sa kanya. Kastan, kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Alona. Alona, pagayam ko, natanok ka nga agayat. Takinabaalam nga insakripisyo, ti panagayat mo kini Jason, para iti nasikugan na. Ket kablaawan kamet, tanasara ka mon, ti lalaki, aparakan ka. Bueno papagayam, ingkay nanggigan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan nga Alona, at taga Mountain Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan nga Alona, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Impagarup ko ani Walter tika forever ko. Iti unos ti talo atawan a relasyon mi, dito'y ko anaam-am mo ti pudno nga ugali na.
Rason no apay nga ininot anapukaw, ti panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya tinapasama. Damagang pay laangat. Saan lang arudan nga agandar day tulugan? Nagasukon Kababain ka dagiti tao. Ay, buwisit. Nagmalas na talaga. Saan mon apilitan a paandaran no saan a mabalin? Kat, anya nga ro ti kayat mo nga ramidak? Isardang mon adi taigid. Tatarimaanam no anya tinadadaal. Anya? Kayat mo amamantsyaan da itong uniform ko iti trabahok, ha? Kat apay nga rod nga agungat ka akasta. Hindi mo nga minususan da ita panunot mo. Kasta? Bumabaak man laangan. O sige, magmag na ka no da ita kayat mo. Kunam siguro, labdan ka niya. Kita man no makaawid ka. Ay, wisit at talaga. Saan mo akuntaran day talugan mo? No saan mo ang mapaandar? Hoy, sapay awan signal ti cellphone ko. Dito'y paymat ngamin awan matatao tinakaperdyan dayto'y alugan. Ay, malas at talaga. Ay, Agbiro kak iti signal. Asino ti awagam? di kasinsin ko ang mekaniko. Itin mo tinambar na kanya. Ta siyak ti mangawag. Anusak nga ibirok iti signal day to'y cellphone ko. Ay, sapay ko mata sumungbat. Hello? Hello? Ni Alona day to'y. Girlfriend ni Walter akasinsin mo. Oh, apay, Alona. Ano ninsan ko? Kwa, nadadaal nga mintilugan, kat saan kami ang makaawid. Kuna nang awagan ka, taumay mo kumatarimaanan. Ninsan ko talaga. Kunak ngamin kan kwa na, idi nga dalan na ti agtariman ni tilugan. O sige, ibagam no sa dino ti ayan nyo, taumaya kadagos. Sige. Agyaman na kainsan. Tanatarimaanan day tulugan ko. Awanan yaman na. Simple lang matiperdi na. Diyak namin kayat awarwaren. Amok saan mo akayat amagrasaan dagita imam. Okay, manungay ti bayad ko kan kainsan. Agsingsingira kaya met. Ah. Anya katu insan ko na ya. Agyaman na kainsan. Kanayon latan a libre. Nagpatarimaan na kitilugan ko kan ka. Si kakit di met. Basit labahan nagdahita. O kasano? Umuna akong tani. Nakamuturak. Ay, insan. Amamom ka din ti girlfriend ko. Dis istoryam kanyak. Di mo pa inyam mo. Ay, huwan gaya man niya. Hoy! Umay ka man dito'y. Huy! Umay ka dito'y kunak. Natarimaan ka din tilugan? Natarimaanan Damagang pailaan. Tinarimaan da ito'y kalaingan ang mekaniko akasinsin ko. Dinak man bula na kasta insan. Yam amok gayam kan kato'y girlfriend ko. Ni Alona. Hello? Pasensya ka na. Diyak mabalin ti makialamano ken ka tani. Kagras-grasa da ito imak. Hi. Nalaing ka talaga agpili insan. Ha? Nagpintas ti girlfriend mo. Imbitaran da kan tulat tayo to nagkasar kami. Ay, wala. Ibagam, no ka ano? Sigurado nga umayak. Uy, nagmayhatan ti taray tulugan ko. Naglay nga talaga dayjay nga insan ko. Bilibakan ko na. Darasam ti agpataray. Takayat kon ti makaawid. Apay akas tatisaom. Anya manan ayat ti basol ko kan ka. Damagang pailaang. Awan at talaga ti respetom iti padam a tao. Anya a respeto nga ibagbagam dita. Agasam man, inawagan nak iti hoy iti sangwanan ti kasinsin mo? Tanya ti kayat mo? Sweetheart? Darling? Honey? Saanak akasta? Nagkurni. Respetaran nakmat Awagan nak kumamot itinagan ko. Saan ahoy? Adula amin. Mano atawuntan nga agayan ayat. Di mo pa'y ayak kabisado ti ugalik. Inururay na ka ni Beverly dito'y balay. Saan kamot ngaminan nga agawid? Iso ang agawid dun.
Taapay ka no, manang. Ay na, addan sa kano pangawisan na ken ka. Apay ngamin ayaan narabyan ka, kat kunamot asinundo na ka ni Walter. Nadadaulan, jalugan na. Kasta ka di? Wen manang, inururay mi pay at tinarimaan di kasinsin na amikaniko. Ala, sana baleta nakaawid kayo matlaan. Wen matkiti Inayabam ko man ani Walter, tamang rabi dito'y balay. Agap apa kaming tupay. Kanayon kayon samot nga agapa ita. Jakman ang manang. Itala anaamuak analakagayam nga agpudpudot ti ulo na. Iso ang maakon, manang. Rabiin tata, agawit kayon, tap na makainan na kayon. Tinton bigat manen. Ay na, rabi igaya man baraw. Ketuin. Kitaan nyo man. Gapo iti sobra pa nagtrabaho yo. Di yo pa yan mapuutan ti oras. Kahit ka din nga alaan ti sweldo yo. Inton kinsinas taon baraw. Kayat ko nga urnungay. Ketuin na. Da kayo ti makam mo. Agawid na karo din O sige. Umay kunto pa siya rin ni Olive inton Sabado iti balayo tata. Wayne, welcome ka latta ije balay barok. Sige, inak nga rudain. Ala, agan-anad kayo tata. Timot girlfriend ni San Walter, dito umawag. Anya nga tati bagana. Hello? Hello, Daniel. Oh, kumusta nga tinapinta sa girlfriend ni Insan ko? Isungay nawagan ka. Tanaragsak ka kasarsarita. Ha? Kasta ka di? Nangan ka din? Ay, saan pa nga rod? Arigat ti single. Awan ti agluto iti kanin na. Kat umaya kun ang agluto iti kanam. Adi pa'y kat agselos ni Insan ko kanyak. Sapay nagbakit day dyan nga Insan ko. Maminsan la danog na kanyak, maplata ko na dagos. Komedyante ka talaga. Ay, kastoya ka talaga. Narigat mait no kanayon ka seryoso. Nalaglag antibiyag no naragsak ka. Alona, itay pa'y abusina ni Walter Ijerwal. Ingkan Kayat kulaangan ti agcommute, manang. Ay kat ibagam day takan ko na tapno saan na kan adagasan. Nagboring akadwa day ta alalaki. Alaing kan, tapno saan ka amala daw ije opisina. Oh, apay asan kang agtagtagari? Taan niya kumatibaga. Dandanitan makadanon iji opisina yo. Ngam di ka nagtagtagari, Apolos. Nasakit ti ulo. Kanayon ka matagastano kadwanak. Makapawan ka nas kakatma. Saan na kun adagasin inton malang? Taapay, naumakan kanyak? Ha? Ibagam laang, tapno nalawag ti amin. Basta saan na kun nga umay dagasin inton malang? Tag-commute aklangan. Fine. Day talagayam. Di uray saan tan agkit kita. Ay na, amuklata no kasta teksan na, nga kita ta. Ada problema man niya. Seryoso ak insan. Sa anak nga agang angaw. Naumakan ka ni Walter? Medyo. Kasla sa anak mo ta na naragsak no kadwak. Anya nga rin maitulong ko. I-break ko nga tan ni Walter. Ay, sayang mo ti mano atawon a relasyon yun, i-break mo. Kaasimat. Sa bagay. Ay ayatak ni Walter. Tsak matla ka di maaramid dayta. Kita ang man dayta. Mabiit lang. Inak alaan di order ta each counter. Sige, insan. Ni Daniel ti umawawag. Song bata ka dagos. Hello, Daniel. Hello, Miss Beautiful. Adda ka manin ang naglaing amang bola. Amang ano mamatiakan ka. Sige ka. Basta, agkatawa ka. Apay ngay mawag ka. Kumustahan ka lang, Met?
Nangan ka kading. Adak dito yung restaurant ita. Kadwak ti kasinsin ko. Agdate ang tuman harot. Anya ti ko na? Tikonak. Ayabam ni insan ko, Walter. Talo tayo amangan iti restaurant. O sige, ibagakan ko na. Sige nga rod. Diyak kaya't asingan ti panangan nyo kininsan mo. Bye. Bye! Kunak man no ang commute kalangan asumrak iji trabaho. Katuan mat. Apay ngay nga rod nga adamat ni Walter nga agururay. Ha? Adda? Wan, iso nga rod nga imay kainayaban dito'y silad mo. Imbagakan ko na nga ag-commute taklangan, manang. Talaga asaan amakaw, awat day ta tao. Oh, apay akas lasaan ka naragsakan ko na. Diyak man amo manang. Basta, diyak maawatan, turik na. Apay at pinakapsutam day ta music at ang denggak. Diyak kayat day ta ang music. Anyamot day ta. Iso nga ron ti kayat ko adenggan. Na. Ay, sige. Pasensyaan ka ita. Total. Asidagtan iti pagbabaam. Kunakmat ngaming kan kaasaan na kun asukunan. Si kapay ita ti agreklamo. Di mon tupay ammo ti ag-thank you kanyak. Agreklamo kapay? Isardeng muntilugan. Day talaga yam. Di sardang. Kay kayat kulangan ti magmagna. Ngam ti makikadwa iti naungat akaskan ka. Hello, Alona? Nakadawak ka di? Ay, saan mat? Agdugaw ka. Ayan na ngayon ni Insan Walter. Saan ka no ang makaumay? Busy siguro niya eh. Kas jaymot day jay insan ko. Kung kalimbitarak, kanaya na busy. Sanak lamalagip, no day paaramid na kanyak. Kasta ka di? Oh, kaano gayam ti kasaryo? Kasar. Ay, saan mi pa'y ang napagtungtungan day taabangag? Apay nga eh. Yapurayo Awan pa'y matibagbagana kasar. Nagkapoymet day jay nga insan kon. No saan ka pa naka-order? Siya kun ti mapanag-order. Anya ka diti kayat mo? Saan mat ani Walter dyan ang itulod kan ka dito'y balay, Alona? Sa bali mat alugan dyan nagluganam. Ni Daniel day jay, manang. Sino Daniel? Jay mekaniko akasinsin ni Walter. Nagpaitulod ka kan kwa na dito'y balay? Kasano numaamon ni Walter? Kasaritak to ni Walter. Ibagak adyak kayatan. Saan mon akayat? Gaputa jay kasinsin nanti kayat mo? Kasta ka di? Anya ti aramidam diti opisina mi, Walter. Oh, apay ang nakigtot ka nakakita kanyak, sweetheart. Diyakam mo nga umay ka. Talaga akayat ka surpresain. Ala, aglugan kan, taitulod ka di balayo. Kayat mo ka di, lukatak tiri daw tilugan para kan ka. Walter, saan kan akayat? Aktal na ka man, sweetheart. Manula ang aldawas anta nagkita, kastanti bagam. Ay, agday ta ita, isumaglugan kan. Saan kan akayat? Narigat ka di amaawatan dayta? Break tan. Amo ka napulot lang ti ulom. Isu akas tat ibagbagam. Amok, saan aday tatipod no amarikiriknam, Alona? Amok ngay ayatan nak, kan kasta akmat kan ka. Pasensya kan no napulot ti ulok no maminsan. Ngam ikare ka, agbalbaliw akon, para kan ka, Alona. Apay, saan nakmatan nga awagan, Daniel? Saan ka pa yun nga agte-text kanya? Pasensya ka na, Rona, Busy ak namin ita. Anya ko mati pa kabisbisi am nga eh. Agkasal kami ngaminan iti girlfriend ko. Anya? At the girlfriend mo? Atan, anak to'y kadwak dito Talyer. Olive tinagan na. Kasta ka di? Kaano ti kasaryo?
Siyak ti kanayon nga awagan ni Walter. Kasarita ka kano. Apay ngamin nga in-break mo. Gaputa na po kawan ti panagayat ko kankwana. Agbalbaliw ka no, numakisinubyan ka kankwana. Awan latam mo kon. Kasta ti kanayon nga ibagana kanyak idi. Ngam saan mo't lataan nagbalbaliw. Kanayon lataan na pudot ti ulo na. Beverly, Jack pala kayat ti agayat ita. Saan nakanapan, idi ka sarda Daniel. Aging ga ita, kulkulitan naklatamat ni Walter nga agsinubyan kami. Ngamjak kayaten ti magsinubyan. Taawanan ti riknak para kenkwana. Tuy pagayam mo, Alona. Alona, pagayam ko, nasaya at nakapanunot ka. Kat saan mo nga inagaw ni Daniel iti girlfriend na. Ken linipas mo matan ti relasyon nyo kini Walter nga iti panagkunak ket nagpukaw ti respeto nan ken ka. Napateg ngamin a mapagtalinaed ti respeto iti relasyon. Tarigagay ko amaamamom ti lalaki at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan nga Alona iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.